Chief Minister na luchingba all political party ki delegation na Union Home Minister Rajnath ko nakre Manipur People's Bill bu legal experts sing na yengsil hangadauri. Protection of Manipur People's Bill da President ayaba pikhdre haiba report ki matung inna hairi asengba ama khangla batungda kari tawgadagi habdu lepani hana JSA alpes na thamlakli. JSA against anti-tribal bill na Manipur tribal tawam from Singda Foul on Chaliba National Highway sina lakliba June mapan ga hinong yai digi numit tarani economic block in Laukthokre. Amasung ward kun taret laibayam simikal da Congress na ward tarani thoy da mai pak single largest party or BJP na tara amadi independent na ward manga da mai pakre. Mayam bu khurumzari adum yengbi bas impact news ne bidyar ni tingu zamna hojek pungja sifaw bugi maroiba pausing miyam da pizari. Chief Minister Okram Ibobi Singh na luchingba all political party ki delegation na ngasi Union Home Minister Rajnath Singh unakre. Ngasi ayuk ki pung taramathoi taba matamda New Delhi ki South Block ta leiba Home Minister ki office ta miyoi tara nipana saba political delegation timasina yelhomi kanaba State Assembly na pass tawkiba bill ahum hojek President SNPB na bagi reserve tawduna leiba sigi matangda wafam Singh pukhatki. Pung amarom khana nainakiba duda yanaba kharakti purakpangam ki. Manipur Land Reforms and Land Revenue 7th Amendment Bill 2015 amadi Manipur Shops and Establishment 2nd Amendment Bill 2015 hariba bill aniyasidi hojek experts singna kupna yengsinduna waroi sinama purakna hotnari. Aduga President SNP Kidraba Protection of Manipur People's Bill 2015 busu legal amadi constitutional experts singna amukka hana kupna yeng sinduna Manipur gi ching amadi tamda khundari ba yelhomi singbu kanjanaba anauba legislation ama semnaba hotnaba haina mifam aduna lepnaki. Athuba matamda Union Home Minister Rajnath Singna expert sing kauduna mifam ama singadauri amadi madugi warep sing athuba matamgi manungda Manipur gi Chief Minister da khanghalak lagani hairi. Chairak asida Manipur gi miyam na ingna chikna mahusagi fibam da laibina ba all political party ki mihut khuding makna pau jail pirakli. Manipur Legislative Assembly na mamang chahi ge August 13 da pass tawkiba bill ahum gi manungda ahanba bill oiriba The Protection of Manipur People's Bill 2015 da Lebagasi President Ayaba Pikidre Wafamasi Union Ministry of Home Affairs ke Under Secretary Surinder Rani na Secretariat Law and Legislative Affairs Department Government of Manipur ki Secretary da Tharak kiba cherol amadagi khangwangam kibani. Chahi aise ki megi tang tarama thoida President na Protection of Manipur People's Bill 2015 da Ayaba Pidre haina sign tawrakibani haina hairiba cherol asida palli. Cherol si hojek social networking sites singda yamna kanna share tawnaribani. Protection of Manipur People's Bill da President Ayaba Pikidre haiba wafam asigi matangda Manipur Pradesh Congress Committee amadi BJP Manipur Pradesh ki maikaidagi wafam amata fongdorak palaitri. Manipur Assembly na pass tawkiba bill ahumbu President na ayaba pikidre haina ngasigi Manipur gi pauche amada yawrakliba sina takpadi Manipur miyangi apamba India government na yaningdre haiba mayek sengna takle amadi masi khangna Okram Ibobi na luchingba Congress government na Manipur gi miyambu matam sangna minamle haiba takle Maramasina Congress BJP yauna Manipur gi mapani political parties singda Manipur gi miyam na thazaba thambagi matam oidre haina Manipur People's Party MPP gi cherol amna fongdorakli. JSA LPS ki convener in charge BK Moirangchana India ki constitution na mi amagi hak kannabagi ayaba piri adubu Manipur gi yelhomi sing kannabagi haiba matamda constitution da loophole leire haiduna constitution na lamdamasagi yelhomi sing mothatpa yabra haina wahang hanglakli. Segarot Konjeng Hazari Lekai da leiba JSA LPS ki office ta Paumi Singh unabada Moirangchana makha taraduna Yelhomi kannana bagi ihawasi aruba tangkak amada laklaba kansida India gi President na bill ahum gi manungda khwaidagi maru oiriba bill ama oiriba The Protection of Manipur People's Bill bu withhold tawre haibasi leibak miyam amadi JSA LPS na awangba thakta yaningde Bill withhold tawbagi maramadu India gi laingak na Manipur gi miyam da sengdok kadabani haiki
President na chahi asigi me thagi tang taramathoida assent withhold tawre haiduna Manipur gi law secretary da tharakhiba chithi adu lengak asina phangba tarabadi phangdaba saraga political party gi mifam kauduna Delhi da chatpasi political party sing da natana lamdam asigi miyambu minam libra haina moirang chana makhatakhi Amaromda Yelhomi Kananaba pass Tokiba Bill Humadugi Manunda, Kwaidigi Maru Oriba, the protection of Manipur People's Bill with hold Torokpagi Mayukta, JCLPS na Hayeng Ayuk Pungmangadagi, Numidang Wairam Pung Taruk Fauba, Pung Tarahumdagi Sinta Lepagi Kongjang Lauk Tokre. Asugam na kuiro matam siwawda ngasi phawda hairiba bill ani edu karimu makal ge expert na singba mata tana dana hujik phawba namsen duna leiraga miyam ge sapu loina ba political party mayam singi mute sing chatpagi tangkaksi yorakanda expert committee ga tana rakanda ekoi hujik te thaw packet ke ni na pir ko pakum se masi Manipur Assembly da leiriba phamiba mihut humfusi India government amasi ekoi joker tan bani aduga Manipur praja miyam su thoi usitawni habse masi JCLPS na Kana achet poina ekoi wakal phawi sigumba Bharat ki president na withhold oina toro thamgraba sigumba Manipur protection people bill se sigumba July amadi akoi gi June natraga July August sigumba gi session sida anu amuk bill se ekoi nauna amuk fresh oina ekoi apam pam da leiriba sing khara semdok semdin tawba gi tanja do ekoi lower kandu da yam nauna fresh oina bill ma ekoi pass toraga madu thagat ke davni Joint Action Committee Against Anti-Tribal Bills na Manipur Tribal Taba Mafam Singda Phauduna Chatliba National Highway Singda Lakliba June Mapan ge Hingnong Yai digi June Tara Mapan ge Hingnong Yai Fauba Numit Tarani ge Economic Blockade Lauthokre Ngasi Mar Inpui Mizo People's Convention Thadau Inpi United Naga Council amadi Jomi Council ge apunba Tribal Apex Body Outer Manipur Tribals Forum ga loinana JSCS na Imphal da pangthoki mamifam amana warep ase laukibani Economic blockade asida Manipur gi tribal furup khuding makna mapung fana saruk yabina basu JSC na appeal tawri Manipur Population Commission Manipur Land Reforms Commission amadi midai singbu saddle tribe ki list yawhanabagi demand sing tawduna tribal singi hak matnaba hotnari loina na mamang chahi lisingani tara mangagi December kunmapanda Chief Minister na JSCS gi mihu tara nipana saba delegation amada bill humasi korkom gi agenda ni haina fongdorakiba madi handak Indian Express ta JSCLPS ki luchingbabu lal hawluk amagi firal paiduna wasakpagi pau fonglakhiba madi Manipur Police na mahapu wanted ni haina lauthokiba sina takpadi Manipur government ase tampaki lal hobus singa punna chatminai haibani Maramasina Manipur gi tribal singna amatto ina punsinaduna isabu kannabu hotnaba tangai fade haina JSCS na fongdorakli Manipuri Singh na India gi chana kanglon gi manungda Manipuri Singh gi ngaklo oizagadaba ILP bu India government nga sifawba act oina chana handana thamba haibasi Manipuri Singh mu muthatna bagi khongthang amani haina lawdaba ngamloi Manipur government na Khomdram Ratan bu wan tet lauthok laga ILP ga mari leinaba bill ahumbu na thainaba hotnaba khak oithokloi haina United People's Front Manipur na thadorokpa cherol amana khangalakli Amaromda India government amadi Manipur government ani gi aron balalongda JSCLPS ki convener Khomdram Ratan Buwan tet lauthorpasi Manipur miyang gi laibak thibani haina Women Welfare Association awang kangjaibung charang patna thadorpa cherol amada paujelakli Ratan Buwan tet lauthokpasi khudakta handokadabani haina cherol simakhatari Manipur gi yelhomi sing kanaba miyamna kanba khongjang chang sinduna assembly na pass to hankiba bill ahum chana hanaba chang silakpa khongjang gi makhacha tharak poina ngasisu mahairoi sing na human chain semna kholau sing lau khre amasung mafam kaya da lambi thingduna wakan pham khre Kwa kaithel manakta laiba Inspired Science Academy gi mahairoi sing na tidim lambi da thoraktuna human chain sem kiba galoinana pass to kiba bill act on to yelhomi sing kallu ratan da siriba maral yaningde mahairoi sing phajin ba ihaunam thabangamloi haiba kholau kya lauki Nakalamaromda waheng lekai made sagolban gi akoibada leiba maira paibi singna Imphal Jiribam lambi gi sarkoiriba waheng lekai mapadagi tera kaithel fauba lambi thingzinduna khongjang changsin ki amasung human chain semduna kholau kya sulauki
ngarangdagi chatharakhiba IMC mikhagi vote masing thibagi thabak loisinkhre apunba ward kun taret ki manungda INC na sit tarani thoi da mai paktuna single largest party oikhre BJP na tara aduga independent na sit manga da mai pakre ngasi ayuk pung nipandagi Imphal West DC complex ta Imphal Municipal Corporation ke anisuba tangka ki oina councillor singi vote thiba hokhibaga loinana ward number 13 gi oina apunba vote lising mari ga chamapan ga yankhai taret ki manungda Indian National Congress ki mirep oiriba Maisnam Joy Chandrana punna vote lising ani ga chamaga humdra manga fangduna kakre वार्ड असिगी ओइना भारतीय जनता पार्टी की मिरेप ओइरिबा ओइनाम रंजितना भोट लिसिंग अमगा चनिगा हुंफु फंखी अदुगा इंडिपेंडेंट मिरेप ओइरिबा फैरोइजम मेमचा तोंबिना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चामरीगा कुंट्रा मरी फंगबा ngमखी वार्ड नंबर 13 की ओइना अपुनबा भोट लिसिंग मरीगा चामापनगा सुपना अहुंगी मनुंगदा इंडिपेंडेंट मिरेप पोत्संगबम प्रेमिलाना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चानिपानगा 13 फंगदुना काखरे INC की मिरेप ओरिबा अहंथेम ओंबी केस उषाकिरन्ना भोट लिसिंग अमगा चनीगा निफुमाथोई फंखी इंडिपेंडेंट मिरेप थोकचोम निर्मलाना भोट हुमद्रा हुमदोई फंखी BJP की मिरेप युमनाम अलकाना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चाट्रुका यांखै निपान फंखी वार्ड नंबर 13 की ओइना पुन्ना भोट लिसिंग तरुका चामरीगा मरफुन मापन की मनुंगदा BJP की मिरेप ओइनाम रोमियोना पुन्ना भोट लिसिंग अहुंगा चामरीगा हुमदा तरुक फंगदना काखरे INC की मिरेप रघुमनी ना भोट लिसिंग अनिगा चाट्रेट का हुमफु मापन फंखी अदुगा इंडिपेंडेंट मिरेप लाइटोनजम मुकुंदो ना सुमना तगी भोट चामगा निफु मापन फंगबा ngंखी बनबे याबा अमना INC की मिरेप ओरिबा रघुमनी वार्ड असिगी ओइना INC की टिकेट ता ममांगदा कयारक वार्ड असिदा काउंसिलर ओइना कादुना लाखिबनी लोइनना भोट चाट्रेट का सुमना तरेत्ता माइथीबा नंखिबसिना BJP की ओइना यामना चावबा माइ पाकपा ओइरी नाकल अमरोमदा वार्ड नंबर 14 की ओइना अपुनबा भोट लिसिंग मरिगा चामरीगा मौद्रा तरुक की मनुंगदा INC की मिरेप एस रिटाना भोट लिसिंग अमगा चामापनगा यांखै मरी फंगदुना काखरे BJP की मिरेप L राजीव शर्मा ना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चाट्रेट का यांखै तरुक फंखी अमदी LJP की मिरेप ngangbam विजय ना पुन्ना भोट चाट्रेट का कुंट्रा फंखी वार्ड नंबर 15 की ओइना BJP की मिरेप थोकचोम बंकिम चंद्र ना माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा INC की मिरेप एस सुशील कुमार बो भोट चंगा गा कुंट्रा मापनदा माइथीबा पिखरे थोकचोम बंकिम चंद्र ना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चानिपान गा सुमना अहुम फंखी अदुगा एस सुशील कुमार ना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चनी गा हुमफु मरी फंखी नाकल अमरोमदा कांग्रेस की कैबिनेट मिनिस्टर ओरिबा आई हेमोचंद्र की होम पोलिंग ओरिबा वार्ड नंबर 16 दा BJP की मिरेप थोकचोम एलिजाना महाके ख्वाइदगी नकपा INC की मिरेप पुयाम इबेम चाबु पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चनीगा कुनमंगा हेंदुना माइथीबा पिखरे थोकचोम एलिजाना पुन्ना भोट लिसिंग अहुमगा चामगा मौद्रा मरी फंखी लोइना पुयाम इबेम चाना भोट लिसिंग अमगा चामापन गा हुमफु मापन फंखी अदुगा इंडिपेंडेंट मिरेप RK बंदनाना पुन्ना भोट चनीगा हुमफु निपान फंखी थोकचोम एलिजाना वार्ड असगी पोलिंग बूथ 10 मक्ता अहानबा ताखी हाइरी वार्ड नंबर 17 की ओइना BJP की मिरेप ओइरेबलै सांगथेम लोकेश्वर ना महाके ख्वाइदगी नकपा लंबा ओइखिबा INC की मिरेप राजकुमार सचीदगी पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चंगा गा मरफु तरुक हेनुना काखरे BJP की मिरेप लै सांगथेम लोकेश्वर ना पुन्ना भोट लिसिंग अहुंगा चामापन गा कुंट्रा निथोय फंखी अदुगा INC की मिरेप राजकुमार सचीना भोट लिसिंग अनिगा चहुंगा निफु तरुक फंखी वार्ड नंबर 24 की ओइना INC की मिरेप G बिनोना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चामरी कुनिथोय फंगदुना काखरे वार्ड असिगी ओइना इंडिपेंडेंट मिरेप कलांग चोंगलू गांगमैना भोट लिसिंग अमगा सुबना यांखै निपान फंखी अदुगा BJP की मिरेप मिशेलू गांगमैना भोट चाट्रेट का यांखै मंगा फंखी वार्ड नंबर 25 की ओइना BJP की मिरेप सुजेता फाउमैना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चामापन गा निफु तरेट फंगदुना काखरे महाके ख्वाइदगी नकपा लंबा ओइबा कांग्रेस की मिरेप दोली गोलमैना भोट चामापन गा निफु तरुक फंखी वार्ड नंबर 27 की ओइना INC की मिरेप हेरोजित ngangombana mahake ख्वाइदगी नकनबा लंबा CPI की मिरेप सोराई समेम सनादगी भोट निपान हेलगा काखरे INC की मिरेप हेरोजित ngangombana भोट लिसिंग अमगा चामापन गा निफु तरेट फंखी अदुगा CPI की सोराई समेम चाना पुन्ना भोट लिसिंग अमगा चामापन गा कुंट्रा मापन फंखी नाकल अमरोमदा इम्फाल वेस्ट की रिटर्निंग ऑफिसर की मतुंग इन्ना ngasi भोट काखरबा काउंसिलर सिंग इलेक्शन सर्टिफिकेट हयेंग नत्रगा हंगचित पीरबा याना लै हाइरी
IMC की मिखल द माई पाखरब इंडिपेंडेंट मिरेप अहुंग ngasi Manipur Congress Bhavan da taramna okre ngasi numidang Congress Bhavan da okhiba councillor ahum adudi ward number 21 gi Joy Kabui ward number 23 gi Romola amadi ward number 26 gi Maibun Paumaini handagi IMC gi mikhal asida INC gi oina puna councillor tarani thoi mai pakhiba loinana manungda independent ta mai paklaklaba councillor ahum hapchalaklabadi soidana absolute majority oiragani Karkani hari menigo nama. Karkani hari menigo nama. Thasi gi ani da pangthokiba Imphal Municipal Corporation gi mikhal ngasi lauthokre sit mikhal kuntaret laiba mikhal asida Congress na sit tarani thoi BJP na tara amadi IND na sit manga fangkhre mikhal asida mai paklaba independent mirep ahum Congress ta chongsin khibaga loinana thasi gi tara mari fawbugi manungda Congress party na Imphal Municipal Council sem lagani haina party asigi wangang loi MLA N Birena fongdokre Congress Party da changjaраklaba independent ki mirep ahum yauna mai paklaba Congress ki mirep sing asinumidang party asigi office ta okre mai paklaba mirep sing okpagi thoramda MLA Birena makhata na haikibada Congress Party bulamda masigi miyam na yai haibasi IMC gi mikhalgi poll na takle corporation hack sembaga smart city gi manglan mangphau na hanaba hotnagani loina na mathang chahi da pangthokadaba general election da su Congress na mai paktuna government semgani haiki Hauze IMC ki mikhal bhon masing thiba loisin khibaga loinana magi party na corporation semna balalong yat pa hauna rakli semga doriba corporation asida Congress party yaudaba Democratic Alliance sama sem hoba darkar tai haina BJP Manipur State Election Committee ki convener TH Chawbana fongdokre loina na ngarang Deputy Chief Minister na BJP Manipur Pradesh pu leibak macha tadabani haikhiba dugi wahan thok karino haina gai khangam na sengdok kadamani haina nitai pachu thekte leiba party office ta ngase paumi singu unaba amada fongdokhi mahangna haikibada handa pangthokiba IMC gi mikhal asida sunglai leiramdabadagi BJP gi muhut karak pasina takpadi chahi tara manga government pailaklaba Congress party asi miyamna pamdre haibani Miyam gi apambagi matung ina thabak tawba ngamnaba Congress yaudaba corporation ama semhobana chumba oigani ngarang Deputy Chief Minister na haikiba wafam gi matangda react tawduna chawbana all political party gi timbuna hana thakhraga Chief Minister masana karigi atopa haidoktuna leiribino hain hangki independent party karapasu tawpaya isu Congress की सरकार ना म्युनिसिपैलिटी वही नहीं है वो प्रशासन ना कॉर्पोरेशन कहीं तो पावर पूरे बताओ पर यार वाले स्मार्ट सिटी ने सिंपल हम सब डिवोल्यूशन ऑफ पावर सिंपल आना भी नहीं होता डेमोक्रेटिक अलायंस इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाई बा ग्रुप ऑफ सेम लगा मालूला बीजेपी हो गया है अटे देश उदाहरण में पेशेंट सिंपल सेम लगा सिंपली श्री गायत्री समझना All political party ki team da BJP mihud amoina saruk yaruraba matung ase Imphal da thunglakhiba BJP Manipur Pradesh ki State General Secretary L Basantana haikibada ILP ki issue ga mari leinana Manipur government na Prime Minister unanabagi ayaba launaba che tharambadi lei
अदुमोइनमक हिरम असि मतंगदा यामना मरु ओइरिबा यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ का उनबगिदमक चे थारमबदी लेते ngasi Rajnath ka all political party ka unariba asidi thasi tang mangada Delhi da leiba Manipur Bhavan gi commissioner Binit Joshi na ikiba che aduna maram oiraga unabani mari leinaba union home minister unabagi muhutta miram da tour tawriba prime minister unanaba honaram liba sikarigino amana amada hunduna ngangba tawsinaba mawongi politics tawnagum se haina basanta na phongdokhi hana khoi da ikoi political party mayam kongre haraga Manipur Bhavan da khoi yam namsal laga thamaga unahan dena high court home minister gi unana gi appointment sik to gi chithi di sumbi pm de leite ga si wo khoi puthokung de ngamaga ni puthokyo na BJP Manipur Pradesh ki mai ki me de tang de khoi thamjare ngasi unari ba asmakti jun gi tari manga da Manipur sarkar ki mai ki de Binit Joshi ne iba chithi no maram oraga honorable home minister si Rajnath ji na unabani hai si asi mai am thamjaraga issue si appointment lowi hai issue ki am clear hoye unari ba si date 5 June 5 te iba chithi ne Mega Manipur Society na chalaiba Mega Manipur School gi authority na tha asigi taruk amari tareta pauche kharada school asigi anoba principal kobgi advertisement ama thoklakliba si chanaba yaroi haina joint students coordination committee JSCC gi cherol amana khangalakli Madang Swice the break amlozage Manipur madi malengi tongan tongan be pau single na khoi break ti gam thuna hanjarake impact news po meeting ta dun lebiu Admission open Position holders kaya puthok praba National Excellence Awards for Schools Panglaba Brazilian Institute of Sciences School Moirangkhom Imphal da 2016-17 session ge 11 science da ming chanan aba form tha ba hokjare Pangliba maki matung ina khudong chaba sing pijari OBC MOBC SC ST singi khudong chaba sing thamjari Brazilian Institute of Sciences Moirangkhom Imphal UNACO School admission notice for class 11 science prospectus along with admission form available at 500 rupees. Last date of form submission 8 June. Eligibility 50% aggregate and above for state board. CGPA 6 for UNACO students, CGPA 7 for other CBSE schools. Date of entrance 11 June. Venue UNACO School, time 9 AM. Result declaration 12 June. Direct admission for rank holders 80% and above in HSL's exam 2016 and CGPA 10 in AISSC 2016. Exemption of admission and tuition fee for rank holders in HSL's exam 2016. Please contact 8131-070-337. Admission open. 6 months foundation plus C8 course 11 Science and Humanities. Intact capacity 25 students per class. Class commences on Monday 20th June 2016. For details, contact Gurukul, Kaisamthong Hodam Lerak Maning, Airport Road, Imphal, in between 6 AM to 9 AM and 3:30 PM to 7:30 PM. Build your success, BYS, Palace Compound, Machalema School. 16 की मेट्रिक परीक्षा दा इन 6% ताबा ngandarapashi ima baba amasung BYS coaching institute animatta ai credit cpjani BYS ki hostel da lejaduna BYS ki foundation sung revision course animak yawarga mai pa ko sing ngandarakhibani Admission is going on. Mayambu amukaina taram noksari bulletin asigi makhata pa pau miyam da pisari tha asigi anida Imphal West District Police Commando gi team amana Lamphel DC office mamangda frisking amadi checking chathabada fare hairiba akoijam jitesor chahi humpu apopagi ming laikhidraba jugesor laifam ningombam awang laikai asi UNLF ki miyoi natte Manipur Police na mahaki mathakta siriba maral sing ase yumfam yaudaba aranba pau ngaktani Mangondagi nongmai maruna chingba fangba lekhide Manipur Police na semjin sajinba pauni Jitesor da party amadi masigi lanmi sangluk MPA na kariguma makhal amatagi thabak sinaba leite amadi mahaka UNLF amadi MPA ga kariguma makhal amatagi mari leina de haina lobasigi Department of Publicity ki Director M Sakhena Cherol amada sengdorakli Amaromda, Thasigi Marigi Ayuk Pungtara Makai Taba Matamda, Imphal West District Police Commando na Pari Hariba, Laubuk Tungbam, Tes Kumar Sarma alias Ibomcha, Chahiyan Kai Humdoi, Apopa Laikidraba, El Siam Kisor Sarma, Laifam, Yai School Hiruhan Balekai, Amadi, Urikimbam Sanjoy Chahi Kuntrataret, Apopa Laikidraba, Yu Koratombi, Laifam Kurai Tangsam Lekai Hariba Mioy Aniasi, RPF Amadi Masigilani Sanglu Pielega Karigumba Hiram Amata the Mari Lena de Haina, Lobasigi Department of Publicity Gib Chief Bankim Natador Pacherolam na Sangdorakli.
इंडिया के अतोप स्टेट सिंगदा फूड सिक्योरिटी एक्ट नियम चुमना चटनबा हौख्रबसु मणिपुरददी हाइबा एक्ट असि एमएलए सिंग सिक्योरिटी एक्ट ओंदुना लैरे हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सीनियर लीडरसु ओरिबा वेटरन पॉलिटिशियन निमाइचान लुवांगना गवर्नमेंट पु मराव सेरकली ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबा अमदा महाकना हाइखिबदा एक असि चटनबा हौरे हाइना गवर्नमेंट लाउथोख्रबसु फेयर प्राइस ऑफ के एजेंट खनबदा मसाना मसाबु एजेंट ओइरे हाइबा फावबा खंगजदबा यावरी एक असि मतंगदा डीसी सिंगना एजेंट सिंगदा ट्रेनिंग पीरिबा सिगी महुत्ता एमएलए सिंगदा पीबना फरनी अंड्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदी वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनिदा एमएलए ना नियम गी वांगमदा वोटर अमममदा चेंग किलो मरी दगिना मंगा फावबा पीदुना पॉलिटिक्स तौदुना लैरे मसिदगी हेंदोक्तुना था खुदिंगी मियामदा फंगहनगदबा चेंगदगी क्विंटल कया हुरालगा योंथोक्तुना मसागी सेंदान लंबी योंथोक्तुना लैरिबसी बेनिफिशियरी सिंगदा हंदोक्त्रबदी बीजेपी ना मियामगा मानरगा खोंजंग क्या चंगसिनगनी हाइकी हाइरिबा स्कीम जे लुपा ओंगी स्कीम जे सही अहुम की चनगदबनी मणिपुरददी चनगिद्रे हनकी अप्रैल चनबदुना सेप्टेम्बर बाउदी था तरुक खत चनब तारे सही अनी मके मणिपुर प्रजा की चेंग हुजिकी पालिब सरकार सिना मांगनगरे हुजिकी मणिपुर गवर्नमेंट चौतौरी से एमएलए सिंगना लोइन सिनरे एमएलए की मथौ नते कार्ड येनबसु एमएलए द पुलप पिथोखरे बेनिफिशियरी 5 किलोग्राम येलोइदो येंददना पार वोटर रे येले केंद्र की एमएलए ना था अममदु लुपा लाख कुंडगिना लाख कुथरा बाउचे प्रजा की चखाउजे मलगा मोगी पोकेटा संगले मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल की हुफुमरी सुबह मपोक कुमोन की थौरक ngasi मणिपुर हिंदी परिषद की हॉल द पांगथोखरे हाइना मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल न थादोरक चेरोल अमना खंगलखली थौरमसिदा परिषद की प्रचारक अबुजम इबोहल मितई ऑडिट कुमार सिंह युमनाम कला मंगांग अमसुंग सामुराई लाटपम श्याम सुंदर शर्मना मणिपुरी हिंदी लोल तंबा अमसुंग खंगबगी तंगाई फदबसिंगी मतंगदा मरिक चुमना पनखी हाइरी लोइनना लैखिद्रबा परिषद की मेंबर सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तने काय खुमनबा सुत की हाइना चेरोल्स मखातारी इंडिया के ओइना जनता दल यूनाइटेड की मास एनरोलमेंट कैंपेन था सिगी तांग मंगा दा हौदोख्रबा मतुंग ngasi मणिपुर के ओइना सु लिलोंग हारोइबी मयाई लेकाई ngango कैथेल दा मास एनरोलमेंट प्रोग्राम पांगथोख्रे ngasi की थौरम अदु सरुक याखिबा जनता दल यूनाइटेड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोरिबा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज अरुण कुमार श्रीवास्तव ना महाकी भाषण दा कांग्रेस अमदि बीजेपी अनि की मायोक्ता वाफम क्या थमखी सेंटर द लैरिबा बीजेपी गवर्नमेंट असिना ममांग द वासखिबा कया ngasi फावबा थबक ओइना ओंथोकपगी महुत्ता चाही चुप्पा लम कोइदुना इंटरनेशनल फिगर ओइना बहोतनादुना लैरी मणिपुर की माइनॉरिटी सिंगना ngasi थेंगनरिबा खुदोंग चादबा अमदि अवारा पासिंग मेन खतनबा होतनबदा जनता दल यूनाइटेड ना पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइना मियामदा थमखी मणिपुर की इतनी समस्या है मैं कम से कम इस मणिपुर की उस महिला शर्मिला को मैं बहुत सलाम करता हूं जो इसने लोकतंत्र को बचाने के लिए इतने साल से अनशन कर रही है। हम मणिपुर के लोगों से जब आता हूँ निवेदन करता हूँ सब लोग जुट जाओ उसके साथ उखाड़ फेंको सारी इस व्यवस्था को और कम से कम इस देश में डेमोक्रेसी बन जाए मणिपुर में भी डेमोक्रेसी रहे मणिपुर के लोगों को भी दुनिया के उसी तरह से रहने का अधिकार है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उसी तरह का अधिकार है जैसे दिल्ली में और बम्बई में कहीं भी लोग रहते हैं और इसके लिए जितना भी हो सकता है आप लोगों को करना चाहिए। हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है यहाँ पे हमारी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है यहाँ पे लेकिन नैतिक रूप से हम उसके साथ हैं और आपके हर समस्याओं के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। केएसए की फाजन की महरोई सिंह थादो हाइदन ngasi थौबाल दा केएसए ना सिन रैली मा चटख्रे मखाताना थौबाल मेला ग्राउंड दा म्यांगी मिफम मा पांगथोकना होनबदा थौबाल पुलिस ना सीआरपीसी की मखादा चामगा निफु मरी चलाइरी हाइदन मिफम पांगथोकहनखिद्रे मखाताना थौबाल कॉलेज की मेला ग्राउंड तमना लाखी अदुबु थौबाल थोंखोंगदा पुलिस ना थिंगदुना मखाताना चटहनखिद्रे पुलिस की थवंग अदुबु केएसए थौबाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट सूरज खांगेममना पेंदबा फोंदोरखी चाना थकनबगी पोटलमदा पोटयान तौरंबगी दबंग नन मणिपुरी अनि की मथकता एक्शन लौखटलुबगी दमक पुलिस ना फाजन खिबा केएसए की जनरल सेक्रेटरी यावना थौमी मंगा थादोरकनबा मियामना तक्सिलफाव मणिपुर गवर्नमेंट खंगसिनदना लेबबु कंगले स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन खा कंगले अपुनबा यलहोमी लुब
The Wangmataba Women Development Association, All Manipur Government Aided College Teachers Association amadi Students Union of Kanglai Park Sukna Tongan Thadorak Pachero Singda Nungaitaba Fungdorakli. Loinana Fazan Kiba Thomi Atuba Matamda Thadorak Trabadi Akan Bakongdang Changsilagani Haina, KS in a Thadorak Pachero Lamana Kangalakli. Amaromda, KSA gi Thomi Singbunga Sifawa Thadorak Tabagi Mayukta, Kunai Kanba Punba Maira Paibi Loop Club CSO, Miam Kutsam Naduna, Hayeng Miam Gireli, Messenger Basida Miam Nasarukabi Haina, Kugam Palna Thadorak Pachero na Paujelakli. Thawal Police Station gi manung chanba Thawala Choba Pakhang Khong Lairak Talaiba Leitan Them Sana Thoi Koba Myoy Magi Yumda Yungba Mobile Tower Madang Sayuk Masakhang Dabastigna IED bomb Amapokai Han Kre Reliance Company gi Mobile Tower Sida Kanana Karigidamak bomb Asi Pokai Halabino Haiba Hauzik Fawio in a Kangbangamdri Bomb Pokai Baduda Asopani Yaholdre, Amaromda, Nasi Bomb Pokai and Kiba Todo, Sibu Yaning the Bufong Doctuna, Tawala Choba Pakan Kong Leraki, My Bill Singna, Pakan Kong Lerk the Wakan from Jatakre. Sigi Tarukta Kaknaba Pau Fang Badagi in Fires District Police Commando Giti Mamana Wangkai Sangai Patki Chariculture Office Mamang the Frisking Amadi checking Tobada Utla SK Thado Luki Active Kadarni Haiba Amafari Hairi. Faraba Mio edu Dilitan Police Station gi manung chanalaiba Thawai Village tagi S Hemjang Haukip Chahiyangkai Apokpa S Saiko Haukipni. Mahak Sel Kongatpada Chenabani Hairi Mahaki Mathakta case ma Porampat Police Station the Thanga Kre Haina Police Department ki PRO na Thadorok Cherolam na Kangalakli. Hepatitis B vaccination camp among a Korengai community hold the Pangto Kre. Campus Hengang Mayai Lekai Digi BJP Manipur Pradesh ke active member Oriba Thokchom Romiona Hengang Assembly constituency Sinbathungna Chatharakpa vaccination camp ki saruka moina pangthokpani camp adu da mioi chamri ga humdramanga henbada hepatitis B vaccination kapthokhi Ahumlak subo oina mamalon da mingthonba mahairoi singda Mamalon Gidamak Lantok Pamana Pibagi Thoram, Tasi Tarani Toida, Kangla Facebook Kangluk Amadi, International Sanamahism Students Association of Punakutsam Naduna, Kangabok Talaiba, MMRC Unity, Pakta Pang Toklagini Haina, Asinarang Tausiloi, El Chinkangan Bamaitaina Tadorok Pacherola Mana Kangalakli. India Amadi Laos Anina AFC Asian Cup 2019 qualifying is second leg playoff match ngasi Sanaragani. Thasigi anida Laos na yumbu oiduna Venchian da sanakiba ahan balekta India gi sanaroi JJ Lalpek Luana Chankiba matangariba panjuladuna Laos pu panjulama sinoda maitiba pikibani ngasinu bidang pung taretta India na yumbu oiduna Guwahati gi Indira Gandhi Athletic Stadium saru sazaida sanagadoriba anisuba lekasida FIFA ranking chamaga Humfu Humdoida Laiba India Madi FIFA ranking Chamaga Humdramari the Laiba Laos Anina Akan Mamong the Lambata Naragani. Matches in my Paklabadi Indiana listing Anitarani Panda Pangtoko Doriba FIFA World Cup qualifier Madi AFC Asian Cup 2019 the Sarukyaba Fangadori. Ningsing Baya India National Football Team Masada Manipuri Haukibasana Roy, Konsam Chinglen Sena Singh, Kumam Udanta Singh, Telem Jekinchan Singh Amasung, Irom Satyasen Haiba Sanaroy Maria Siyauri. All Manipur Football Association ki meeting makhada pangthokadaba tarataruk suba Junior Girls Inter-District Football Tournament thasigi taradagi pangthokpa hauragani hairi. Kumalampak Artificial Turf Ground pangthokadaba tournament asida Imphal West District Football Association, Imphal East District Football Association amadi District Sports Association Kakching haiba football team ahum asna sarukyaragani haina Amphagi General Secretary L Ranjit Roy na thadorok pachero na khangalakli. Aroibada bulletin asigi headlines amon namyam da thamzage. Chief Minister na luchingba all political party ke delegation na Union Home Minister Rajnath Punakre Manipur People's View legal experts sing da yengsil hangadauri. Protection of Manipur People's Bill da President ayaba pikhidre haina report ki matungina haire sengba makhangla batung da kari tawgadagi habda lepani haina JSC altes na thamlakli. JSC against anti-tribal bills na Manipur tribal tabang from the Faulun Chaliba National Highway sing the lakli bajun mapan gahing nong yai dagi numitarani ge economic blockade lauk thokre. Amasung Ward kun taret laiba IMC Mikhal the Congress na Ward taran thoi mai pak to single largest party or BJP na taram the independent Ward manga the mai pak kre.